ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hadi jing shop harap sni holo jing khalat no ki arngut ki besha smar hapo ko wekeri hap Assam uba arup pesa ubde tra jeng Alive Again Foundation Chandrapur Assam lami sha khamat ben pensha holo kate jing ja habakran bekilat pathai ko bor uba arup pesa ule thu ba nadu basdang haswa ben sha smar ula kran dak bashai belada gadung kunu ka kam kerki kin sa phone bet shaki nadu menin ngalai kita gi news nadu mendai tamenin ba kira la release apa Shillong Andai kini news kala release wa station Guwahati Rising Center. Andai dakat jing release ke jongki station Guwahati kalong ba kilawan nako ki head department, kilawan nako police station, kilawan nako bon ki department ki balawan kila submit ya ka letter ke jongki nak ni MUF ba ai ka ba dikini ki MUF te kalong ba limo kawai kalong ba ke insiden ke baja hot kerja sisa kadang kata kajing klat dengan angut kita kena kajing klat ka jongki claim datit kila penmi dak khubor pat kapathok nga lomba kajing jang kita kena angut lomba iwe ikong menyetu ipiba labu yukun sti sau bana lenter pat nga ande imjudon kata kajing phone sisin tu manchim kata ka khubor jongkun ulong kumno ngiru ngi bu bet balik bon ki bahai ki bajinjan stu andalayo pisa ki bon ki wasi wadin habodru ana phone itai kimi ngamyo nga phone ngamyo sini siapa office jong kai choi sing open phone lam se sung bahai tikong andangi phone itai kong nado kapor arbaje ba tokna ulas tang pen ik symptoms ba karbu bamja upre ngile pan ayo dakasha ka sau ka jalir upre tingi itu bomlong bang peri kena ni te kalau ada ke expo ngalam nak hospital sen poi hospital ki admit kilale ka test report ke pro ka kilale na dong sidon kalian ka jongki ti ki oingi ba hab admit you tingi admit you ha hospital ngila phone ki bhai ka jing phone ka jonga kalau nadu 100 buji ter hadu 10 buji kamdan kata ka jing juba na ka jing receive ya ta call ni bhai kalau pening aman simingi ke ka pisah tingkah ka bolot ngasai na plajong tu kila patit ki dawai kila patit ki drip kila patit lagi abun ki jingnot ki jonga terus ni ndai kolong ba susi ba long ba ki kimela lagi kentat kunto ba nikong perkiwan hang ni la de keren barki bala do penuh ko problem emergency case ngan phone if you would sung ba ni sim ko phone la da kadon ko jiston kuna ngira hospital ya kata ng ada keren lupa sa ko ni we pa iwe ndai poi kung ko to ko pot pa poi phone ti mai kita jumpa ya kata phone nak keren ingat mai ko no Houston lapoi hospital tengah ada keren ki doktor ingat keli mau kata Houston ko jong ukat no kan load no kan bampor yo tu silak dengan load tengah pentip kata ka among ki bahaya andang la pentip ki bahaya email syo bayang apa ba spang sa phone ni ngai up ya ta call ngi ada keren hadin sipo pasal mi up ya ta call ko jong iklan dong ko jong phone syo kalau amin phone yang ngatrai yang sisi phone klempik syu hakpor khat arduna dan perkhat bilatia tu kenal ada nak sumat we mun perkhat bukan koi sedu sakpor bersungsi hakpor lai biji koi phone yang anak hospital hai nong trai lama ngan koi phone ba one mare urut siapa hospital long critical dia nginda poi hospital nginda poi kena layo CPR la CPR hadin san minit kiwan ki doktor sepat yang kisnumo kalau mau pendit ingi tengi bat nakaliang ko jongi ngilakali ko cause of death ke kini kete kila batai pa respiratory system fail but you heart attack to kalau mau pendit ingi ubri bermenin mencisi uklan sedap tu sulung muntah dengan lapendip ingi bayi kalau ko por bukat kena kadai lai biji mensdap menginfo atau ko por snow
ba nga try phone na impact apa kar biti phone impact kata nga pasang phone yang ina do san steng man step nga flam tia su iljong haduk ndai biji isa jubab yang phone man step nganda ong mai ba phone pi undan shu isyong to apspak nga sa phone pi haka por phone na ki phone mai nga ki wan ki bahai ba sen in te kita ki bahai ki amba pitip ba utau phone jong ir budon satu yang i klam pentip man la ja pun ning satip budon satu to kalau ba pun kendit yang nga bagi bahaya lu kumno ba iwi kimi biliwan bu ikon syariah kan penting yang bahasa te ngopet manta te apa hospital layak untuk sabujing la karpat ban bu ya kamat komputer bu hospital te ngak kali nak kini te mama be kerem ngang opinya le kumno pinyawan ba udon stis po mongol doi ngak pinyawan ne kumno pelinti la jengai pada piawan dah apren ba hospital mangan penbu susu kamat mah ngapan por niki di yang up ni penbaik te la ya phone la ile kata ambulans kani kata ke la ya phone sini siapa office SWC ke la apa penbaik kata ambulans te ka komperen ko juki ke ambangin sim ya kamat stengenti na jorobat na napo kana para ngin wan ra ngin ko ambulans ni piwan penbaik ko ambulans no to te la pha lang bu briu sunga we ni sting of para lang gini ga mat na sti lawan na ambulans hading di phone yang kemo ba perkiraan lam itu ambulans ngim la mon susu stu langsung sungai plat ngin wan tang po jorobat ngin suan syau tang kamat ngin wan ambulans ngin wan kali lejong ki wan syau jorobat on la pois ni phone nga ba ngayo kamat na pois dia fluis bun tigla siu tak bisa ke baik kali kum pedor kasim kendai hajar kata ambulans ba ka bay hospital ka sa hajar la siu kata berkhoi mereka ke jumlut jonga hadu mata na ki ngapa di syong berki man bikai ngapa pantak bisa ngalit siang brosimin kamtia nganda poyeng ngosum ngasle abobja poy phone sini ba patri namanya yang ba biar silong ba mana stom jero ICU baik rumah ubre utre lang etandon ke kita phone yang hadis kita sa mendon syu karang tak susu lor masjid tak untuk tak susu klam nang tia ida takamit hakar putrik men step sa wuji phone biang ba sistem suwi kena apa buati wang bu kisuk po tengah hai na doi da gastric bukan dan the gastric problem itu kena ai da gastric bukan saat tadi di kata wang tangan ni ai no da syasau bat ke jali ngimnut ai jinta every no kiu yang gastric ngimnut ai kumag masalah masli tu po tinggi ai no di syasau itu jali ulabam ula tengen wang kamaram pendiat kata kajinga isnei ke jongi u kan kalau ngi pa di u ngi khot di khna in kursi lai sa mu khna in pa massage tak jat pelan penyang kita ki ko kan mong yang ba aram to wang sa penji da ko por mu jeng la yang tulat kan kijat ana tulat kan kijat di phone nga to khialam no hospital no pas selam su tate boleh ulat tulat berumta tengok kalau ko bipir ngintep poi hospital kila le kay bari ki doktor ka check ka BP ka check oxygen level ki biang lot kila pandat ka saleng pokmat ujung ulo ka drip pandat sa 10 minit kuan piang ba umlan su brio kalau bicaran ko mga yu trong sen kendet phone nga na hospital ki umlan su ba ang puno kumta na kali report kay bari jayu tiyo akin sa mga doktor kinawan ki doktor ko yo heart attack te ngapetip i bhai kita ki bhai yang pa kamong responsibilities kamat Q1 susah dan iwi anti jong ur basa besi sebuah hati ng phone iru ilawan lam ni kiawan hatu la pet ya kamat ngir ngila ong pet anti la dafilan kanu kadaw may dafilan kanu kadaw semua hale postmortem nakalian ka jong kepat ipi wala saya singa kami kajang athat ngat ong kata ki pulit ki doktor selong tu kada ong ba ki kwa ada certificate ki ong ba fiable postmortem kila karpat ki bahaya ngaman terkait tu kata ada sertifikat jong i tingi ang balada ngin le postmortem mono ko ada sertifikat tingi bahaya kita kata kajinget bada le postmortem ko jong bibri jong pediang teh kim semua tenak ki pun poin no ya kamat ki sign ki kot islang tu yang ngin le ki bre le menilai ngin ra be kamat beda postmortem kalong kawai pat makir ki suan ra patient kuntu ki sedang bang commission la pisah ki patient kalong kabong semua tenak kira niki ang balada mele kumne ki ay ka tingkas ko jar ki ang ay ngilay hajar ta
tengok orang kami elek kami te buat solusi ni lah dong yang menyelek kami tengah mustuna kami kepagi kami ada jing masih mencoba jing sup bomlak belum kasapoi ka jing shun ba ka jongi ka de kapor ba kila don bat ni sipor kiwan kila na center jonga kyo nga ba tomong na mela pele no de ID card ingin ngin lat na tulget bangi tray kan kampat meh bangi rakam meh ngapele itu ID card kyo ai ki admission form ki jong mai san ro lingin bu mengi sometimes kita ki pick up men step men ngimla mengin print out ki khang ki dukan kini kita te ngin bu rupa mengi ki admission form ki jong meh te ngin fill up ini ki bahaya ngin suara sameh tengok keren thut ba commission nganum ai memiliki demand ki te kalau nak ba ki misuse ya ka admission form ko jonga ki pendap haying wo kena kila yalam to kena ikimi sudan bok ide ba sian man ono ba start ishondo de ta admission form klara itu kena makapor man step kapor jan meet ki phone ngati ba haying ki ong ba ngala pa phone la poi shuto ngong phone yu mai ngong kan det ngong phone bi pa ba kata ka singin dan ka jingwan saw kena amdan pick up mengiru amdan ibo phone ngan pa on saw kun kalau mo kan det ngong phone yu perteng yu mai to kun pi la batai kerteng dan sisam to na check register ru ngong amai sipang pe register mo dan yang ngong banu pi pa mai ngong pila bakla trai mo yo kede usu rehab yang am tadi ka Alive Again Foundation ng sunduri ka form ru hadin anda kan benar yang mau paling bagi kita kena gimana yang mana bijian kerteng kita kena kila ibu sekolah cekah pada day baca itu kena asa kena ka foundation ko jong aswan kong ato andai kata company press company keren isu berki ngasu pa phone be hini ngasu pa babjai phone itu sim no kita ID jongi kila misuse ko slide jongi sim no itu dokumen sujongi pimte ka bala saya sing ke ibu kile nado kata ngimu yedon kucingnya teks ngajingnya day isu berki anda layak sedang layak ni lah dengan kajong kam lapet be kajong kam maki lapet be kajong kam kemudian syuk kata kajing dai berki andai maduk ngai dai ka choice mun tau sunan maduk benai mi ngai trailang kene kam ngai i stang man thot bian kibun magi cakai kena sang thot baka mi gawe ke news bagi ang ban pha syariah nak kelah andai gitu gi kena ki bakar nang tu borok ki balawan rehab kila kala kajing jongki umdan wi balat ba omba bomde di drog sang tu borok ki badi drog sang tu kumno kilat pan drog daga jingi iya kitur borok ki lawan sa rehab kumno kilat pan banyak rehab kilat pan target tang rehab jonga baja skwi rehab kata ka MUF kamle andai kerja rehab jonga ka insiden ka bomlong hado kata ru kipin fake news ya rehab jonga ho kidon ki rehab karihap ka basa maki ngatot hay gadai kala sakhang kata karihap menta andai kata karihap muncua kadon tajing yap breu kadon tajing sai bom metiet andai maki kitip pelen ya kata hang tai kilit tap ikhna krem kajing siir krem kajing piang ba patnga kam dan chu kajing gadai andai menta hay karihap ko jonga kaya pumno kaya sim border kalong ka bos mosi ba ki khna ki balami nangaru nang the kibun ki bakala ki empat bun ki bangkelah kisaki ki bubun ki prasyong ni bangam ta kisakren ki makiru kilalet sing jongki ban panthok pan syukur kerteng ga jonga dajing ban let ban pulit ini kena ba wanno sekamiting ban ngi ya dei na ban ngi kidan ki kena ki reject wek yang pai bachku ka tui lale ingi ngimla masih kala long teng i jong ikut bachku piste tiga ngimla masih kelai kibun nak iberjek kata bakin kendang ini ke kis kan kena baja kirit manipulate duit kini kena ibu mi nanti nah kajingmut jongki golong ba ka target main target ngasutu ba personally ka debit jangan ba ka ka bangale nga hayi ngasem ka nga bang nga hayi ngasem ka kamram ka jonga hayi ngasem kila tuklarut lu kata brokot habak isdang na kanihat pipoy susi yang sesem man ubre udon la kajong baka kam kajong akam de basting kade ka bakya tangman answer phone si singir ki saw po sang putri ki calls kam de ka bakay balong stress si klam pos kares kay ndre nga don la kajong jing sutra manong mama ajing in kum bagi kan sem ngale kay PUBG amde mo sule kay PUBG no lu khi do step do thia do me
ngadon di tipor le kai kidon ki jadi beri bos tonat ban snap tengah jurai dekat along stress pula dan ki jadi beri ki smart on news dekat along stress pula kidon nak coba sus tonat ngang tonat balik kai game along stress free along free kata main ngalek kai dah kata game kuan ki keluar dia kata kini bro khoi kilong ba ke iga jingkren ke jongki nakaliang ate ngombe ngaketat but ngan sesim action ni kini bro khoi ba mata kada pressure pula yang anu nugo hati nadu nusulong kamdai ka bakai ka jingwan ki bahing nadu menin seri siapa asam nadu matasi ki ba phone kamdan non stop kalong ko pressurize bahenga ndai mangan sangabjar kat ni singa supai ita ki news ngomdai ka sajajai ndai ngipat ai jubak ngai i kadang kiu tidak pen mi sakai ke kila poi sido saki long hair banang mo lada kadai kumta nakaliang katu kalawan kata ka department na asam balik kalong khoi beklara ka CCTV footage kamera ka jonga kila awan to kit ihna ya kanyo prangut ki clean ki kerja sampai kamdai kumta ngila asa kaning pat i kata kila pe ng CCTV kamera kay insiden ka bajay tu bre ka record tu po you tay bustom kila i kung trip ngile you i ki puli adin setengah tagiwan ki orang kata meron kam cingara ng serak ng masya jingan senam jong kamet Betul. ni ka di sisa kato kamday ka jing sisa kato kador long kapapan kendit ingi mga CEO kador kani kador ka wan na air ngintip ba kung gini sa kis hangi ki padon hoy ngimong ngimbom ngintip ladaw na orang dakat sa pala ni ay siding ading barka punishment ni daga jingil daw bangin balay kini kijat lada kidai sisa ki drop edik ki badon si sumara bangan bom katukurkum kata kilakla kadak kasin katu ka bormat joki kalau betul lada brius nga tu mereka condition support ko jong ki liver system respiratory system berokik la tulot lut nan bom in that way taka along takon po isa ko susi. And the second thing kalong ba manin ko kurkum keren gitu gihna bangilasa kunta ngidon ka rehab kunta ki keren sipang to jonga banga bom niki biki pet la kadia andrew nyo tuli pipe kata kalong ka jingbom ka jonga ki keno enga hang to banga bom mga andre ka jingbom ka na way ki kidaya kren ka jong utaw de partner jonga bangile lang kata ka rehab mo sa sipo mongoloy badai ni kita bagi bun kita mga say clan no utaw brio nasa poy plino kani ka Life Again Foundation sini si Pagwahati kidon kidaw ibon mat te manta kar kom keren jong kita sikna ba ki ang bahayi nga let unta ngana ka jab ilok nga show ikna lada ngapasa aja phasa ti janyo ilok haki bangan lang ipi nang tu udang ki bong sa sa panay khatnyo panay kita bro kay kimdon balik utu bong mga sa khatnyo panay usa tang ndre panay and ki blame baki yo jimpang bagi mi nang tu yo jimpang nanga ndre to jindi sport ko jong ki ka to kimpet kitu kila ada treatment manusia kila ada ong kimi pangil ada pelek hepatitis C treatment ngomai ki mentoy da pelek kata hepatitis C treatment ba kila upload ka pisah kila di biang mentah ka biang to jimpang ndre mentah ke blame ko one all on me ba katu ko durung ngam tip ngaru kawan na nga sa frame yang to ba apor ka ay to ka dor fiang ke background dor ki ay jong to wik na rong sukrat recently katu ka bahayang kila sim action ki bahayang kila berngan kila ay ki jingtho yang aru ba kumno ba aru kini kili sim me ka dor claim ka jing permission ka jongi claim ka jing bet ka jongi without our concern kumno ki post gitu ki dor kun jongi beli ki pelek arani ka longi long sem jongi te kata berokoi ke jubab gitu gitu berokoi nak yang penonton tan beli ki bahayang ka long ready iwe bahayang respon mi khwat inso ay kata jikren berokoi te kani ka dor ka pikili pi ngam tang am te pani ka kami dai ba kamdan kano ka bayar dai bakari ha ko jong ada ka sisa ka jing pun kam ka jing rumah kli ka jongi berokoi la sio mare sini situ kam dai ka bakai ka pemuan ki pulit ka pemuan kini kita ki long hai po riha te ngap ya mare saki lawyer kini kita ngir ngap defense sel jong ba ka bom dai ngap defense ngi wat kilat kinti sakin ngangawan sini mon agen ka jikran te kita kena kena benar bagi lapun prai ke iklami sabah ni phone ki pulit wood ka jingwan ki pulit kila obat ngila perumian ki porihap kita kilong kami kila yo kupon ta kila hiar stiru man pe kita ki kon ngaklam ong ngaklam pan ki ngwan me son pe kata kali ka jing sisa ba kalong ba pa as a part of treatment sin ba ro for rehabilitation center
nakaliang kajonga ngamkwa kano kajong kuntut apdeng haliang ki bahayeng haliang ki porlok apdeng barangnya ke treatment ngakwa be ke treatment kanya bisa chat ladaki yo keren bahayeng ladaki yo keren kimi pa in between ke treatment kilong emotional kiyam ki pangnut ndeki kimi ki pangnut lah de ladaki pangnut ki kimi kilong sanut kilong kimi ki basung ikon ki wan shaw no kato ka jing wan shaw ko jong ki par kapun poi bang tu na poi di biang tingilong strict phone call sa ka meeting par ngilabo ka por bam ngin ai ka call shwaning kong ni fisia kumno behave wat fisia hangtang ngin sa ai ban kundu ya pi ladau keren pumar ngin par ai kundu ladau biang ka keren ngin ai kundu snon ya pi balai ba kikimi ki pa sti ka jingkala de kamram ko jongi ka ding kong shong ra ka jingkala kamdei ka ta jingkala phone bahing wasam apa kila IT tinga ta ai ngan sumari ki kata ko kam ai tra jing sinya nga ai ngan sumari ki kata ko kam ba pinawan kundu u na pinda keren kon kata ka jing sutuna ka jing phu men sing ko jong pi ke ga jing sang kimi ki pa kata ka jing pa kila yo sno sharing ba ka phone onda kila kundu kila iu phone plus nga la plu kidang ko jing phone ka mesin lada mantang ai kundu shwai kini arbnai ai call shwai kini gilai bnai par kinawan kundu kin mon tan jing won map no mlin shoot ini kita ndeki bun kna ki balik kumta kita poyeng kijot to jingjot ko jongki la shail singa jingdi kalau repeat gini kan repeat kita poy support rehab si poy ka jingpang nang khia po mer ko jongki ngamong man counseling personally na counseling with group counseling nge shongkai ngasneng akraw ngai motivation yaki ngabatay ko stories ko jonga ngai kai yaki kumno finami ang sabar bo fini kala ke ibu fidi banle ke katai obat ni fidi bandot ke fidi banle sebab kita ngi ai lupa gigai dan siki ngakan mau ko to por big penmi to ka news kum to ngala omne ba to ha sari ha bukna mkala ulong kum ni kum beli kim kentup lang kan ni ka to bangir inasa kan ni kadihap nang iwan nang tei ngikela nang inasa porcor kum ikiran ni beli kim ong kata kenten ka to ko por nagi penmi na menta on la aja kum ni beli ki pet ba from every angle kila persyang mankang dari hap kuconga kila try mankang andai nakata kaliang ke SOP pikiran piang ngimpen biang kata ke SOP bangidan bathroom tang kawai kumni umte kila banya kata kari hap kuconga ngam ong ba kade kari hap kuconga nganya sya kata andai ngakarpat episia borok kila kun mi sethe on pe te bathroom kat lingdang kata ke SOP bla implement da government nga follow ne ki biang ne ki documents ki jonga ladong sedong kaya ibet ni am kata ke SOP te kaya gajing kena kajongki without knowing kabam la an kajing kutuk tuklar kajongki main target bet tang mga baka Alive Again Foundation kibon gui rehab kilit visit segini ke MUF ki rehab bikin pegi SOP ki biang na kajongki baki wi rehab ki biang lu ikhna kimia kum sitom baka bam kadi ka biang lu kumnu want to tuklar bet tanga how ni ustan ki bon ki ges ki baja agui ki rehab ro hang to beli ke MUF kam tukla kidon ki khasi kidon ki garo ki baja ki kes hang to kapor tu garo ko news ko mi buklat song tu khna usa sho hang to kapor ko si MUF kaja tu the citizen of Meghalaya tu bukhla lekin tukla da ka to kes pa filing a defamation case against this so-called forum for trying to spoil the reputation and those who are trying to help reduce addiction for the betterment of our society. To hamper my reputation for whatever personal reason they have to gain for themselves and those few of their associates in Assam.